muzi ko ahantu hahiye koko. Bahise umukufi w'igitangaza ndetse nuko dutangiye hakunino mu myaka ya kera barimo bakeza umwami. Mama hari umukufi. Nyuma y'ibyo twigarukire 2020 hari uwo bahaye umukufi hano ari icyamamare bahereje umukufi yake. tuvuye aho ngaho twigarukira hakuno. Ibi byose nibyo muri bubone muri filime yanyu. Bahise umukufi w'igitangaza. Umukufi w'igitangaza Paji Kigoryi kufi w'igitangaza. Dutangiranye gatesi hakuno icyukina nkuba. Epota turakuramukije. Hakuno hari uwambaye iminyururu. Hari ako bamuhereje. Kureba ako bamuhereje nakari mu ifoto nimba ari bimwe sinzi. Hano hari umukobwa bita Nzovu hahiye koko. Hejuru ubijambo ni hejuru. Ubona sha kare kose niko kureba hakunino. Sha subona harahiye koko. Icyuki uzi umufungo ngiye kurya uyu mukufi banzaniye niwo nashakaga. Bahise umukufi w'igitangaza. Uwo mukufi w'igitangaza tubonye mu myaka ya kera, turongeye tubonye uyu mwaka 2020. Tujye show uwo bawuhaye yari yawuzaniye uyu mugabo nimba bamwise nde sinzi. Agacupa indirimbo ziranga abasinzi ubundi ni nkizi. Iyo niyo seve y'abasinzi. Singayo singuko arahiye. Mbabarire koko. Ati magacupa n'ibyuki n'ibyana n'ibyuma hakuno n'akamutamikaka. Ati inzoga bayita sinzi njye ukuntu bayita ariko mwese muyizi rata mujyamo ubwo murayizi. Ngayo ngo pusha n'akantu sinjye rwose n'akantu datewe n'agacupa. Ariko bamwise Sakabaka kugera hakuno Anta. Hano hari bodyguard nimba ari bodyguard nimba ari umusekirite bita Anta sinzi nyine tubaho. Kandi twigarukira hakuno no mu mashyamba. Chris aramanuka aracika. Sasa rero nawe kurama akajampa nawe utayimanukira. Tuvuye aho hakuno kandi nawe Simba. Wajinga iri zina. Simba sikore maje kugera ahantu henshi wa Simba jana rifunga turakirya n'agafoto. Ariko tuvuye aho twigarukira hakuno kandi nabwiye ngo mugende gakine episode ya mbere muzasobanukirwa neza mu magambo make. Mama we barabanza baramucakaza hakuno. Umukobwa n'umusore baje hano mwinjire kwinjira hakuno basanga ari iri kumwe n'ibyuki n'ibyuma. N'iki kigutera ngora wikunje nk'ipine ry'imodoka. N'ibyuki n'ibyuma arabanza arareba. Barabanza baranamukongereza twika ibyaha. Babyita gutwika ibyaha. Atwika ibyaha koko. Kureba bimurya no mu mutwe sinzi. Kambanze ntwika ibyaha nze mumbwire neza shane. Kinigi cyunzane hano mwana. Ni wabose kinigi cyuzanye umukobwa aranikanga isaramuze. Nyasa ari umugome. Nyasa siramura nta kinyatu.
gake gake yarimo aranyinyira akantu ifeke ya mbere ivuye hashyiraho n'iya kabiri nimba yirya nk'ibiryo sinzi ariko itabi ryica ubuzima abanyarwanda nimukanywa itabi nzababwira ngeze ryari koko mwagiye mwumva neza hejuru uyu ni wa musore nakubwiye dukundana uvuze ngo yarikanga iki ni igiki mugararaka kubure wa mukinga iki ni igiki unzaniye mu nzu yanjye nitorosho urabona nje guhanagura imyanda nikavuze amagara akanyama wiwe njugunye iyo nzererezi hanze wowe kapfa we shinguka baterura imbwa baterura imbeba bajugunye inzererezi ukapfe uraza ujya muri iyi nzu urabona ufitemo umwanya wawe kikangabo aho harakaze rwose bago nigenje aho harakaze we gufasha yo arahiye koko twatujama tw'amafuti tuvuye aho kandi nanone twigarukire aho kunino hari abari muri fayiti hari abari mu rugamba bari mu rugamba mbese pimba keke mama we harahiye koko ehe banza arabara iki mama we aba barapfa iki iboro ni nyabakino uzacikwa episode ya kabiri bahitaga umukufi w'igitangaza ciao bye bye ngaba bayanditse aba directinze ngabo ciao bye bye